le whamomoe lava nei polo kalami, tu sa wantu le office fasal lau. O le siufonga le tae fau le ai tele o Long Beach, nei tu malo tele o Los Angeles. Tātou te amata on saili le tua, le mawhanwhana pai mai o lona nganga e fisosoani le tātou vai. O le mta upo filfilia ia o le salamo salaus fululua, mulmuli le tusi ua a mai e le tusi whaitawasa o le whaka asa, o le whai upo mua, ma se vaenga le whai upo iwa, e whapea le whaitawina. O a mea, a muia ne tanganta o le metau I le li, o lo fia tele I ana polo a inga, ua whaasala la wina e ia ana mea, ua matu ia te ia I e mātitiva. E tasi le upo e whaale fia I e ia, ia tele o nisi la tau te talepeina pe tusini ina le upo o le matau. Wa e whamei nisi e le o le matau e mafuai. A monira e lofa o le vāo tangata ma le tua. Ia ona whatuatua la ia e o le tua lava. E ngā lue ina le vai o le tangata. A vaina e matau pe e whewhere tangata I le tua. Au te taru tonu o le vā whaalo le vā o le tua ma le tangata. Awa o le tūla whono le se mea tau singo fie. O le tangata la ua le anganga le na e matau alofa I le tua. E tamu whai lava e whai le ami o tonu. Pe o na whauma mai e whai upo iwa. O le ami o tonu maana ngā luenga. Whamai e le venga ngifou mai a kopo le venga ngifou. Le whai nei lor whatuatua pe le ini ngā luenga. A whai la o le whatuatua e whaamai I le matau alofa o le tangata. O na tūlai mai ei leo o ngā luenga le lei. Foa I e mātitiva, e vai le vā whelo loai, e le whaaputu oa ai tufa, e whaasalafa le lona manuia, e manuia isi. A wā vai o le tua na foa I mai le manuia o le tangata. O le wha moe e le mai e tāwhi ofi mamau, e mai na ia wha manuia isi tangata. O le nei vai tau ia mai seale mātou malo nei Amerika. Ia o lo tele lava le vesi ma le fitoai. O le tele fo I o tala noanga ia e winga I le tamau ainga o tau whasoa mai. Ua pasia I o mai lava I tangata anu. Ia o ia tamau ainga na o mai lava toi whaonga. E ola atili ai businessi ma le tamau ainga le nei malo. O lo tau fiofi mamau lava I lantou o lo tama mai e sa ili le manuia. I o lo tam fai fai lantou I awala mwhai e o na o la tau whasoa isi tangata. A pe o le tāua lea. A mea tātou o lea tunu ue whatāua ia mātua a inga e kāresia. E vai lava I le whasoa le li o lea. A wā le li o lea e o atua I le whasoa I e vai. E ala I whai ngā taulanga. O mea o lo ngā lua I lea ka leisia ma lea ka leisia. Ia. Peivo I o te leo e ka leisia sa moa a le e whaka a sa ma le e whaka sa. Ia. Ma le e whaka sa a. O lo I te tonu o le e ka leisia UCC. Mātou ki whai taulanga I ai. A wai e se taulanga mo lana ngā ruenga wha missionary lalangi ato a mesia tunu o lo mana mier fisosoan. E se whai ngā taulanga e fisosoan I ai pia o mai mawhitianga ki tonu lava o le nei e tunu. E le tele lani tupea e kare se Samoa. E whai lava le lato sao. Ina ia mawhai o na whamanuia
le tua e ala I fuafuanga le ka le siau au. Ia mo e ua mafitia mai le tango lima. Le mele e au te whapopo ai le upu alofa I le upu matau. O le matau moni lava I le vā o le tangata ma le tua. E iai le vāenga o le alofa o te tautonu e ngā ioi ai le vā whēro aloa I lea wa o le alofa fo o le tua o le tangata. E mafu ai o na ilo o le tangata le alofa. O ngā ruenga fo I le nganga o le tua o le tangata. E mafu ai o na maua le tangata na mea tonu e aon fai. Wai le sisi e atua isi a mea tonu. Lefa mai fai salamo na tau I lana pese whaati tau I lona ola whatu tua e tu sai male wala awa le tua I ola tua o le tangata I lea mea tonu o le tangata e Manuia isi tangata e ala I mea ua ia maua. Ia mai le nganga le nao le tua sosoani a tātou whai unga le nei vai tau. Le ngata I Amerika nei o lo mātou iai ma le nei I tu o le atunu. Ia misi foi o tau o lo mwhaina langolongo ina mfisota I mai le nei polo kalame. Ia I lea tafa ma lea tafa o le lau langi e pei on tātou iai. Ia o le a tātou saidi le tua ala le tātou te talo. Mo lana fisosoani lilo I o tātou tangata. Se I o tātou ifo ma te talo I le tua. Maualunga lava le vi inga o lau fio I o mātou wha moe moe ma o mātou loto. E a fo I o na mātou wha ne ina lau mamalu ma lau sisiri ese. Awa le alofa tu no o lau fio lo tau au ina so I fuma le o lau tangata. Leo mafu ai o na mapoto manuia I tonu. O le nei whare whasala lau a wale moe moe. Wa mātou ngā ruenga mātou te whituwha I ai. E ala lau whetelai mai awa whiong pa ia. E le ise atoa ia te mātou. A le mea lawa lea mātou te saile tuai le fisosoan sili. Le mana o le ngāanga pa ia. Ia e te talaina o mātou loto. Talaina fai te toa mwhamalama o mātou mawhau. Mātou maua upulelei. Mai musmusunga alo wa nganga ina ia maaliera mātou whasoa. I luma o lawa fio, ma maua lungai, sauvi inga. Ai mātou maua I pēlea wanoa e mātou te fisota iai. Manau nau. E tala noa ia wa fionga pa ia. O hafa le tonu o le soifua malaola tau whai o tangata. Po te tonu a inga. O nuu. E kale sia. Ngā luenga whea lava e mātou te iai. E lava lo mātou se. E meise o le vā. Whea lo loai. O le tasi. Ma ngalo la mātou I whonga o na lo tauranga tu tasi. Na mafuai o na liutin tangata lo walofa tu noa ma lau tala lei. I lo walo Yesu Keriso. O le nā le mātou te talo le tuai le nei taua fiafi. O le nofoanga o lo mātou whasala lauai. Ina ea fia mai, ma fisosoan mai, ona o le vai. I le suafa o Yesu mātou te talo atuai. Amen.
Ia, tatun sa mo lea ua amatalia fo I nau por kalame I le nei tula fiafi si fongor taia fou. Ia tu sa o lana tautua fai pea ia so taitasi o le vaiaso. O le tau whiangai maneso o le taulongolongo, tatou por kalame masani ia so lua taitasi o le vaiaso I lona fiafi teimi lava whapea nei. Ia whapea lava o na tautua tuai lau ritio whalongolongo. Si fongor taia fou. Ia malana tu watu. Io to ai o finangalo, loto mo finangalo. Ne im fai ono tatou fasoa ia na fionga mantua fo I le aisitasi o tatou atoa so na sila fia o lona winga o le fasoa le pule. Tatou te soalau pule tau soa ia mea tau le atua ai aua tatou te faumalo. Pi whapenare nganga ma le winga o le nei por kalame. Au le ase mea ua tuu e le atua le finangalo le whaiwhi au lea, io e marana por kalame o le taulongolongo. Ia a toa ai masau fasoa mai si mea titi mai nā, si mea titi mai o, si mea titi mai la. A tu fatasi. Ia na whai maile o le tui ina savai. Io e ua te le nā mea tatu te o ma tatou. Whapenare winga o le tautua. Io e le tiu whongatai whamate whataru whatua ia te oe. I le suafa manu malo ki riso. Ia sulo tātou li I mara tātou whaola. Tā lofa lava. Ia mana tu sa fo I se temi tātou tau mawai. Ia tātou te tau mawai lava I ia fionga le tua e pe o na iai tātou mata au tau longo. Io e tau longo ia fua mai le tau sanga na te nei ina ua to ai papai mai le koviti. Ia e se fulu maneiva I o tātou lau whanua. Ia nā fuai o na lona winga o le tau puai tau longo I le ngata o mea tutupu. Io e whaale lalolangi, whaasare mausau, whaare tino, o lona taula. Tātou te taula lava I a fionga le tua. E na te au mai ale maanga mo I tātou uma. Ia, ai ora atu la vanoa le sunga whawhenga. Ia, e ta pena se mta upu mōre nei I tura. Fiafi Manuia rau whafongang Samoa. Nawa, o atu se upu whawheloa, ia malu o Samoa mwhai ona, tu mau langolango ina o le nei polo kalame o le taulongolongo, e pea ona sauno atu le sungai la wa o le whaatonu o le whalwhasal lau, o le kālesia, o le siufonga le tai au fōu. E ana amataloa ona tātau mia ia, le nei atunu ia, misa lau langi antoa, I le COVID-19 mleiva, I le ia mati, o mati na amatai ona, ia ona mantaua mai lea, ia ma talanoa, ia ona whape mai lea o matou IT sa ia I le whatua ia vira lalo ulu. Ia mana ia pa whaingoa le taulongolongo le polokalama le solua, ia. E pe ia o se musmusunga le anganga ia te ia sapsapai aloa, le ala e luai le. Ai pe von sauno atu le sunga I le awa por vatonu. Te le mea lo tutupu. E taula I tuspa ia ai le whaina vesea le tātou vaai. E ama lava le tele o mea lo tutupu I le lau langi. Ia ai matawa I le tua. O le atunu nei. O le aso le nei o lo whai feelinga a le stete o Georgia. Ona o le temi e whiriwhiri aia sentoa mai lea stete. Lea lai whaitau wanga al partia le Democrats, ia, pape voi le Republican. Ona sa ano foia le Republican ia no foia e lua stete o tulanga yo Amerika. Na le lua sui sentoa. Po le fale maulunga po le champa. E o mai stete, po le arte le stete na le lua sentoa. Ai aoro de mautou sui. House of Representatives e fuala il population. Mela al terminei ia o mawalunga numero Democrats. Ai o lo mana mia Democrats ia no foi rupe amalo ona tutusa ile. Tai lima fulu. Ai o la sili le il palota tas. Ona o le
tūlanga leo o le superestende. E nofo ai le champa. A ia yalon tai, ia o lona winga. Ia, e fili e maua le Democrats le tai to e maua ma le Vice President. Ia, e pe o na iai nei. Ia, o le ngate le o tai au e whamau ai ia pālota a stete le tau o le electoral votes, le popular votes, le electoral votes, u pasia uma. Nan whamau ni ai tu sai me le whawai e fina ngalo e lan tau e malama e wha malama ina o le whawai o le malo nei. Ia o me te tele ia o lo ta milu o le si mea pe sili na mtau tia le temi nei. Ia mātou lava i le tu malo ele. O le tau tele o le wa sili mātou tangata maali diu. Ma tangata wa fia le whama. Tele voi o tau whafonga wa iei le si vaenga o le whama. Le strain o le sau mai peritani i o papai mai voi nei. Wa iei le voi. Ua tumu whanmai. O le alama i whatalitalia i tui ele nei steti a mesel mātou tu malo. Po velte me tau nu mai ai e a whawhea voi o na whanga solo. Ia pe o mea te tele ia. Tele o e kalesia ia o le alama e usta ia ia whautuanga mai le malo ia meise o sayanisi ma fo mai. Ia o tapua inga alo whailunga o a wala whanei on po. Mo ia e whiriwhiria i o whai. Ia, penare, tō tolu o mātou le mātou worship team, ia. E nā resi furu alama ulunga le whainu meram whaina o. Ona e usua mātou pese e le tainien pese record. Whai al mātou sau ninga pēna. Ia, o tero e kātisia whangal Zoom. Whangal Facebook, ia. O mātou Facebook fo, e se ai kātisia, e private. Ele whaia nā alu, e sisi wana ia tangata o le kālesia ia. O le whainga nā o le mātou Facebook a ele i o mai whamai. O le ai wha wau, wha sirisilanga, wha salalaunga le kālesia o mea uma. O tu uma i lunga o langa Facebook, po fōringa lai. Ia pe o se whainga lau tele na, a o le tūlanga o le lotu kerusiano. Ia. A whai ele lotu kerusiano, se tangata manatua e tasi al fatia tātou, ele ai. Whaisina tele o ala vai o le lotu kerusiano. E ai la lotu la tau te whatawa ina le aso lea atai au. Wata ua o le aso le epifani, o le epifania. Pei o le whasa moana o lo whasa moina. Ia mo i tono tusi whai lotu a tatou e kālesia e whakasa ma e whakaasa. E mo fo i tono o tusi whai tawaso. O le etu i o le epifania, tusi whai tawaso o le whakaasa. Ia ai o le upuno no. No mai le ngana e leni ia o sa mai ai le ngana le tina sau le ngana peritania ia. Ofi le tātou ngana Samoa. Ale mea la tau mo le winga o le upu pea etele. Ia. O le wharinga mawa ere a le tua e ala ilonalo Yesu Keriso. O le whanga ina whasara masau ma tūlanga i le atunu o sau ele upu. Ia. Tu sa wharinga i le mawhauwhau tangata ia. Mawhai ana le poto le atamai. O ni mea whaina i loa le tangata e tau po i o lana ia epifania, your own epiphany. Any intuition, any personal understanding of God's revelation to your personal life. Ia, e tau po ina o lau epifania. Awai, e ta tonunga ele i o mai le upu le lotu kerusiano. O le ta tonunga o atua sa tapo e ile larolangi o na ona po ese mai tangata i utaia. E mafua o na totoa maata mai loa tangata wharinga o tangata ua foa i o lato o tua lea poto. E au mai lo luk kerusiano. Ina i ile tamai e pifania al tangata ia le etele le ila le pifania le whatau. Leo whailunga ina ila sono o Januari. Ia, me whantau ia Yesu.
no faali mai le tua o le tun tangata le tua ala ilo na pele o Yesu Keriso ia e pe o le se famtalanga na e tu sai o le tato mta upo la tala no ina e leo e kale sia ke visiano mo foi e tu sale le lanto vai le ne yaso fa pitoa e e kale sia ia e pe o le kale sia le a tato le lo pope po le Roman Catholic ia o lotu e tau o mainline Protestant churches, about denominations, ia le Anglican, Lutheran, Baptist, ia man ma e kalesia lo a waima le tioma matou o le UCC e mau o mai vaenga na le Congregational or Christians or le Evangelical Lutheran ia e umai te tonu o le kalesia ia e fa mafa la e nisi o e kalesia la sono nei o le masina o January e fa manatu ai o le fa solonga fa sa le te vendi o le nofa sa pena ma le nofa sa uniuni e tau nuu le sari Christmas fa i tau mai ai leo aso e se furu ma le lua ia o le tau nuu le aso ono o January le la o le faatulanga ina na ia o na numera ia e tau le numero se furu lua e tau tele le ngana faatutua ia mai se o le tuspa ia ia ma fuanga na a oisi e kalesia la tau te le ta wasa uma e se foi la tau fa mafa pe ona vaiantu e le aso e sa tala no aile le tatou tuspa ia le ngana Samoa la mosaia wa lua fa liunga wa lua versions o le fa liunga faule o le te mawale upo yova ma isia swinga au tafuaia e kalesia ma la tau fa liunga au tatau no fa liunga la mosana mo wa e fa liunga le Catholic ia la ngai mai tusina ia ele mawale tuspa ia la mosa po le Congregational Christian Church of Samoa and American Samoa and independent churches in America. Ai we vele fa lo mingo tus pa ia le asfitu mo le mawaiova o le lotu mamona au te leilo le lotu patpati vaenga le tau evangelical o no winga vaenga le tau e la tau le fa mafa o le born again o le reforming o le ola falenga o tangata ia pe tau lia ia la tau ia sa uninga pele ai o le aunga le Cristiano la tau ia al fatto tua ia Yesu na mai le tala le o le lo tu no le tu le wele le na fentan fam tala le to taspaia wa lo fam tala ile i fa linga u fa di mai o le tama ia le si vai le tu le tama o le tali na sau na ia fa tasi mal tama u sau fa ma lama le tali le ngang pa ia wa fa nga le lupe fa pine ai le winga o le ngang pa ia ia so san silina le auto fo i le ngang wai te fo ia Yesu lona tulanga malu na ia ta pena me mo ta tau ma me fola mai ta tau ki tau nu ia pe ta dia la me le pele ai o le autu ai le vese ua liutin sanga twana vanga na ia lo tu le tel tonu o Yesu o le alo le tu o liutin sanga ia ese la tom ta absisi ai ele fayon va pe atu la se la tu sa ta tu wai tupulon mena fa mai dore ngana fa America ia wa tu ting pusa ta to le tu se tu lo tele sa wale tu la sa wa Yesu la mal wala faita po inga ma na alua ia fix full tau sanga wala se me e mal nei wala le se mal ia mele le fayon ta tu fa pe antu oi ai mana il salamo len ta tu amatai e lo al tanga tai fa tu ma alo fa ile tua e mana ia tu la fono a mise de va ma le istangata
Misi tangata vai. Batu ila na fisosoani me tūlanga vapena. Ia e pei o le whalau te lenga na o tatal noanga. E vo isi ma tā upu le anga o le te oe. E o lo o ieila na ngā luenga wha missionary. Ona o le tata watungu i Samoa. Ina vaenga le ta o le fast. So e le charitable help ale si fonga le tai fo. E promote ia the knowledge, understanding o tangata ilona malo i Samoa. Fa vai ma me uma va pe a lava ma malamo tangata. Ia wa va fo ona la tu no ni fa le tonu fenu mia i solo ai tau tala i lava mal va lo. Le anga ole tu le tio fa salauma ma nga rung fa missionary i Long Beach nei America. Ia ole lau te lenga na o le tato mta upu o le matai o e lua. Ia, vai mua e suma lua. Ia, o le whaalinga na maua e le au makoi. Ma nei o le tala. Wana o matai o ai mawai. O mai au sa o le whailo tupu atu e misi atoa. No ese lo foi te vai an fitu. Ia, se i vai tau tusi pe au mal tato pese le. Ia, on tau whafonga le la ato laura wina mwhai tau wina. Ia, ele songa i whatonu po le awao. Ia, le a mamal whalo alo. O Samoa, o le atunu tofi. E le o se atunu utaliola. Sala, sala.
Ia. O le pesel na awalau fita whafonga an tātou whangasolo le tātou polokalami. Nā tu atu le tātou tusi whaitau e whaitau ina sunga i le awao. Mai le mātai o e pe o na atu whaina mai le tusi whaitau aso ale e kāre si a le si le matai a i e tau o le Revised Common Lectionary. Ia. O le matai o lua. Le matai e lua fai mua whatau le asolulu le whane na so atai au. Le matai o lua fai mua le sfumba lua ia a sili atu fo ia. Fua le tatou taimi ia ala tu atu loa le songa i whatonu. Fa mai le whaitauina o whiong pa ia le atua. A mata mai whaitau i le whai mua, le mata upu e lua le mataio, whangata mai suma lua. Ua whanau e sui pe te lema i tupu whauta. Ua o mai ai i le teia i ona pō o he rota le tupu whauta. Ua o mai ai mā koi mai se sae i Jerusalema. Ua whapea mai. Po o whea o iai le ua whanau mai, o le tupu o tangata iuteia. Awa ua mātou wa aia lona whetu i se sae. Ua mātou o mai iai e ifo atu i a teia. Ua whaalongo iai he rota le tupu. O nā atu wale ai lea o ia a toa fo'i mai Jerusalema uma. O nei e whapotoina i lea o le au o si tauranga sili uma ma le au tau si upu, ma tu si upu o le nuu. O whisiri atu i ate i latou. Po o whea o whanau ai ki riso. O nā latou whai mai ei lea i ate ia o petele ema i utaia. A wā o whapea o na tusia e le perfecta. O e fo i petele ema i le nuu o iuta. E te le tō pito o na whatau waa i ala i alii o Utah. A wā e tupu mai i a te oe le whaipule o le na te pule i lo nuu o Israelu. Ua amile muane he rota o makoi o na matua sue ai lea i a te latou i o na pō na i loa ai le whetu. O nei awina atu ai lea o i lātou i petele ema u whape atu. O atu i outou i nā matua sa ili ia i lātou le tamaititi. Pe autou i loa. I outou whaailoa mai i a te au o au fo'i o te aru atu e ifo atu i a te ia. O lātou whaalongo ai i le upu. O na lātou o ai lea whaauta fo'i. O le whetu nei loa e i lātou i sasae. Ua mua atu i a te i lātou. Ua o ina tū mai i lunga o le mea ua iai le tamaititi. Ua lātou loa le whetū o na matua tele ai lea o lo lātou fia. Ua lātou whale atu le whale, ua lātou loa ai le tamaititi Maria lona tina. O na lātou whaapa ua i lea, mai fo atu i a te ia. Ua talai fo i o lātou o loa. O na lātou a watu ai lea i a te ia o mea alofa. O le auro, ma le pulu lipano, ma le pulu muro. Ua whailoa i a te i lātou i le miti. Aua ne i fo i atu i a herota. O na lātou o atu ai lea i lo lātou nuu i le tasiala. Whamania mai le tua le whetau ina wana whiong paia. Nei te o le whavau. Mene. Jai. Ia. O le tātou mtaupu nā a matai le e tala noanga. E mo ilawa pe whātau le wangaria a mātai o mo tangata o māmalama i tū ma talitanunga whai utaia. Rono inga pe e liwha na i tangata o Utah. O tangata o mo Israelu o lātou umana o si whenga inga malentua. O le amainga o lau mākoi. E mana ia i te tāwhi
o le tātou talanoanga. Ono lea ua whaari mai le tuai i lona nuu ala ia Yesu Keriso. Ai le mamalama le te hotele, wang na ala tau na whaari ai. Ia, a lea la ua mai ia makoi ia, ele o manino le leie ta ua fo i whai upu ia. Ia nuu e o mai ai na wapea mai sae, ele o ta ua fo i pe to fia. Ai pe o le whai tauru vai la inga langa e tauru me alofa na ave. Ia, mo i mai ngola o makoi po tupu mai sae. E ala i me alofa ia na lanto o mai malato. Ai, e tu atu le, i le tātou whatonu, ini fisili e whalau tele atiri ai tu langa le. Mga sifururua whai upu ia tātou whai tauina. Ia, malo whaftai. Ona o lena e ta ua le upu lea epifania o le epiphany. E mwhaina e whaamatalaina ina ia malama. E ta tere i o le upu lea, ia e pe anu wheatu, wa ia tena unau e a mata sa o mai ata taranoanga i le meta tauna amatai, o ai matai o. O lea le wala awina, o lea se tāua o le tangata na mafuai una wala awi Yesu. Ia, o le siri ala tau e tātou te mo me altali le au whai e mngalia. Ia, tātou te iloala e lisi e ila au apostolo o lau so. Wana mo mota o lau so. O le temi na winai mo e whaile le tala inga le tala le iao. Sui lorso o le apostolo o le winga o upu. O le disciple o le follower o le apostles o le messenger o le watu ma le message. Ia, o mātai o ewa pe o se tasi o so o leri. Ia, e te lea tala lo ta ua mai mātai o. Ai, e tātou te iloa le to mai o le tustala o mātai o le i ona mawhauwhaunga i lana evangalia. E bean whai tō le vai a mātai o la tau e whatau a te lele le nuo le tua. E a matalanga nafa ia aperamo. E tau mai nā le mena mafa o whenga inga le tua ma. E tau nuu o so mai a tawita, tau nuu ia Yesu. E se mai ngafa luka la tau. Lea wa umana na tala le ngafa ma le o mai o le tātou i whaola. Lea la o te paloa ma mātai o i sai. E on whai tuila o tā ua po whai tono sai. Mai ia, ni se lau su e o tangata e o mai e pe o atunu o yaso nei e pe o na melo e Iran, Iraq, e veisi o ai India, e le ini tala manino o le mea tonu o mai tangata ia. E le manino fo i pe to fia le a whai. A pe o le mea lai whata ua le o mea lofa. O mea lofa mo tala whengai ma le tupu. E abe le tupu o Yesu o le Misia o le whaola. O le mea na pe na whate ia herota. E le iloa herota lo no winga o herota pe i whale lava lo na sila fia o le tuspa ia sa whaonga i na vai taimi e tuspa ia tano so ai o le Septuagint. Lo no winga e fits full tangata e ono tangata mai to ai ngas full malua mo le fitu lua nai o le upu o le ngana le tina ale tuspa ia fa liu le ngana ele. Ale o le winga o le vamtalang. O lana fisiri le alo no winga ele o iloa e rota ele o ia le fa tau ia balo angala o perfecta. E sel tangata le va tau ia. Al me foi leo que iloa ele manino
I tupu ia, po makoi. Wan mele no mai o sawa il fa Jerusalema il fa le rota, le mauta tupu. E fisili ai. E a fisili e tu. E le loa e rota. Ona mai le o tai o le nuu ma lau tusi upu. Ma lau staulanga e whaama malama ia e rota. Po le altala e winga il whanau mai o le Mesia. E vatu o le Mesia e tu sai ma le varanga le prefeta. Pere in tuai e whanau mai Jerusalema. Ia. Lea la na whai tuai loa le o e rota. Uma nasi tamata e foi mai. Ia tele fa le tonu tupu in mele. Wale foi mai au mato ia tata nope le amtanga. Ai pe o e tele ava ia tala winga i le matai o le tustala. Ai o le famtalanga fai ngofi. O le tele tonu to tele o se tasi o la uso. Le so o matai o le entusia le evangelia. Ia pe voi tata noa. E alana lave ia tusinga o evangelia. Lenga e tele me a mai ia i tala. E fua le temi tusi. Fua i tausanga. Fua po le meo lai tu wal malu po le se malu. E tu sai masu suenga o wha maunga o tala ia vai temi o isi tala sa tu talinga. O isi tala sa wha mau. E le loa tātou pe wha mau e le ini api na vai temi o pa o manu ia pa ula au sa fa i pepa sa fa mau tu singa na vai temi e fengtau na fa to ama wa pe tata no fa ama wa le me ngol tu spaia o tu si o fa popo ia i upu ia e mai foi le ngana ele ni o le tok cortex ia tasi loma e tasi i sinai e tele me o mai tusi wa ese le tusi mai alsania le me o voi o lo ia na ke cristiano au silana na tusi na le vai tawa fua i famtalanga le awata mai tusi al vai temira na mata na fono ai le ia ta yo le lotu na temi o le ni apostolo tanga ni na fono fai ka nona e pe fai tusi pa io o le au ngā tupulanga la. Ne tau early church fathers, o no winga, o nisi o la tauna wa ai isi na vai la po le tupulanga tolu. Lea wa poto ma fono i lalo le finangalo le kaisara na ia talia le lotu kersiano. Ia maliu le na kaisara la fa solo le fono ma le tuwa singa o tu spena va tu singa ia mo ne tau le cortex. Tu si pa o manu e pe se kulu e fa mawai wa le yo le temi e mo ai pepa wa mo al pepa ina wa uma na ia me lo tusi i si amani na amatalo le wa manu ia to ne on po tele awala e tusi ai me ne on po ala mtanga ia sa tusi ai lima na tangata e la tamao la fa tu na amtaina le nei sa valinga tele be te lo le manna nga luenga le nga ile me fai ona tato mo tu singa i pe se tali fata milo na winga tu stala ma o le evangelio matayo ia e manaia e le ia le fa fonga me o le au fa fonga o solo le tala no i le mele i si vai suone a fai o mariko le mafu na manatu to tele na mua tu sila uri o lea lai a mata. O lea sau si la fia na mafua ai una tusi e mariko a mata i le ngafa o Yesu. Mata io, ia. O ia. E ta awa ia mata io. E le ngata o le wha moe o le evangelia, o le tustala. A le mea tauna a mata ai. Pei voi le tau po le asululu nei le tai au, le epifania. I le winga o le upu le men sa wai. A le winga ia mo lau kersiano, whatawa ia Yesu. E taula na whamatala le ngafa o Yesu. Whea tonu, langa o lai, mena e tonu ai le to tele lau atamai o le whengeng fau, lau kersiano, ia mea ia skola. O tele o valo anga,
Pe ata e leo ta ua mai ia le ta mai e luka. I le ala i e mau. Na ana faila o ngā tuspa ia. Le ta o isa lamo. Perfetta. O mea uma ia o lo valo. Ia le mesia. I le ufisili. O ni whapea o le li ile e sa mātou whatatali e. Ia le tala no ia Iesu. A mai la le e mafuanga wala ina amata. Mea tonu ala na amata le ngawhalea. Ia wao ma wai ma whaton tonu ia lau whatu tua. E o mai tonu le kalesia. I le me a mata i le whaaringa le tua. Ia Iesu. E o le whamauni i o Iesu o le alo le tua o le misia lea. Me wera le na so mai maltana le lau mange. Le wa umuan whamtana. Tau nuu walo anga. I le eise se to whatale o lea. Ia al whavla. E tusi tala wa mariu mto e whio Iesu lai. O na winga fōringa mai le waaia ia mātaio, a le tūstala, po le so o Iesu, e whaapito rana waai i le loto i whale o tanta iutaia. E whapenal mana tuonisi, o le ngawha lea. Ia, ia. A tau ia luka. E tusi a teu filo, a le winga o le ingo teu filo, pe ngā ka oko e le me lilo. O le tangata e lofa i le tua, o ka atsilava, e longo winga o ka umai, te lia le tala lei, e alan te lia wa lofa. Anyway, e amata mai al tala na, e amata mai a atamu. Ia tala le aluka. Tala le aluka. Nene amata mai lalo. Ia. Amata mai lalo le whanau mai Iesu, a tau lunga ia atamu. Ia atamu. Sau, alongo winga, o le lalo langi a kua kusa, o leo ko sau le akamulonga lupe ako isi mo types. O leo ko sau Iesu. E pei o le akamu mua, e koe wha fau mea uma. O le winga o le o mai o Iesu. E le ngā o le tangata e la vea i mea uma. Epifania, epiphany. Ia o aso se furu lua, ina o mai elki visi masi. O lea matau nisi o taritonunga. E le lau ke le taritonunga, e le se me ta o se Iesu un whanau le sorusu ma le lima, o te sema. A e tala whea ngai la whai taunga o vai tau ia po o mea ia ta o pekens. Whaina e tala noa i le vai, si vai sua le whamamo. Wa a tala noa ia si whanau o mea ana whai e kālesia. Le amtanga. Matau ni alo tele ia la ma vaenga e se neve te. Ala amtanga. Ka wana amata, ala amtanga lea wa o le kālena sa muli ia alsania. Le mea sa whaariri wa ia le tuspa ia le ta mai Iesu le ta o Sepulona. Po le Alex asa e ngoa le ngana pero le ngana latina le ngana e leni le o e ser kalena sa mulmuli tanga tai sa mulmuli kalena ai kupito le tasi kalena ai be le wa fama lor kalena a Roma ona o Roma le na muli tu la mai lo na malos ia so fo mai Iesu la e le umale le malosi o Roma. Ia el vai lento fatto il lo alterne. Ia be va pena. O tele o tangata fa pe o tangata ta mai fai tau ia aso ma le lei me tau math fai tau ngo o vani monimo. Ne la tau fai tau ina fa tau i tala fengeng tuai. Ia mana tau fi ai lo ia aso le fu lima o te sema fua mai ai me fa solo mai ai e pe en vatu o le taimi nei le tele o fo unis e le o ta o tele le aso ta o men tu pulaso o Iesu le wa fi mai po la le aso e fi na wenis e o mai foa o le ta tal no po me na Iesu so fo mai Ia, nanga lewa ta ua kalena. Pi o lena a mata rana tau tiulia, siuli a e tue whaale leia kerko rio. Ia, ia ngā solonga wa e tupu pele i loa mala anta mai. O tangata whaasai e nisi nao na po i maua e la tau wha Manuia ngai o mō tātou yaso nei. Ia mana whaale leia tiri ai loa e Gregory, kerko rio le te tā ua. Ne la utata woi nei. Awa e la titi ana
o le calculation po le whaitawina o le taamilo o le la ma le masina ma le paneta. E le ni mea whai in tangata e le i fōa e le tuara tamai o tangata tamai le numera, math, ma calculation so e le ti ana e desimale something e se ai mei e lu a le wa even up e ala i le leap day le leap year le wa fa lua lua se lau ono ai lua se lau tolu ono ai lua se lau tolu lima le regular year Lua se lau tolu ono kau ngalo ko fu le o le winga ola whamtalanga e le ni mea e whai in tangata po lea e le iaise me alofa le tua i me tau whainu mera ma i whaasai anisi nao na po astrology me whapena whape tere le sawa le tamai o tangata e leni i le amtanga e whape voi tangata ai kupito wa anta mai e tate vai tua lewa o fia nei tau sanga talu on tau fo mai tato fa lua fe bo sutas pe So- fuar ka lena ne e fuana ia i le ngā soronga e umi ngā solo me voi nei o le e vesi ai ma tele na nau tangata i toi a fia mai le langa o le wa il malo le wa matanga lu o le tali le wa il tangata o le malo le wa i ai fa lango la il tangata e fa mena va toi o le tali o fa vita udi e tatou te manatua sa o mele o taua ma upenga o taua ai tu la i malo pa u malo o le nofo fer fani o malo o ia ma wa le tali o ale awa na fa sawa ina le wa e ka le sia ina on taimi e loma a la langa lo tangata i toi fia mai le toi fia mai fa toi fa umale ia a toi ma me ia o tusi fa apokalifa a le fa linga ma isi ne wa tau tala isi tusi a Paulo ke Salonia ma ale tau mai nei mena e a foi o le ia ka le sia la tau te fia tele e failo mai laso o laso la ka le pel la langi e ko te mai Yesu ia e ke le anga me e pa me ka ko ki loa ia ka ko ki muri me e ka ko ki loa e o nga mo se fo ma le o la tangata wa mele ku e o mai fo wa o feo ai nga ka fa masingo isnga a wa le fai nga wenga mai Yesu e fai ia mani ono le la tau manino ma tau vala mai tam tau ia o Yesu ia o le epifania ma aso se fulu ma lua ma ki masi se ia pa ia mai sa tau ia ona tatu tirone le tam tau pun fai tauina o le anga i mea makoi, le anau te manino makoi ele o ni tangata i utai. O tangata o nu ese, a ke lele mise no awi tangata nu ese. Te i wha... Awan mele pena o tala no le whainga o le kālena. E fua i le ata mai o tangata i on po le numera. Ma le whaitawinga o pāneta. I whātulanga ina o pāneta. Tele a me ie po mo maati, tele ie i Peritania. O lai tau pai e ai le taimi e whare whani le ia le lama le masina, solstice. Le aso lea e tau e tātou, le aso pitu sili ona umi aia i a pō ai pō au. Sei o vola le taimi e toe o mai ai le sitau. Le spring ia wala na tau fai tangata na mua e fua ia le pe wala i fai tanto o satellite ia to ma vaalo o feo ai le vantetea ia mar computer o fai le calculation le tele o mea ai le singa rung fai ngofia fai ngai mo tangata e tau ama ka se mea pe fai atu i tu fatasia tu singa in sala lau roinga lau tala sa tau ave i famtalanga i stala sa fa bambau inisi o pepa i nao na po pepa i fai pa wala au pa wa manu e fama pe tangu tapa o
manu ia la iti e whau mai ai ia pepa e tustusi ai tangata ian po. Tau te vai whapena ia. Ai ko pito la tau levan tustusi ia e leni e se ia tua e se wata unga o la tau tustusinga. Awa ia tangata whapito e lofa i tau, whaari liu. O lea tofa e le tua mea lofa. Au ia mea lofa uma. E o mai fantasi ina ia maua ai se manuia ma malama atili ai. Le tangata, i le vāo le tangata, i le atua, ia ma le vāo le. Le ase mawhauwhaunga o mātaio, Ia. Le ase mawhauwhaunga o mātaio, wapia na o mātaio le te tara lea. Ia. Le ase mawhauwhaunga o ni tata o mātaio, le ia au mai ai, mako ia o tangata unu ese. Se i o esa iri. Wa tasi la lea mea un tatou la iti mai a, o lea fo ita te wā ai ai. E le o taita i sei nei tatou le me fōru whapena watu a mākoi ave mea lofa i le whale o manu. Ai a matala atoa le whaitaunga le chapter atoa lea. E le o le taimi le nāna o i mākoi. Ia, pe a le fo le whai mai le whai upu e sumatasi. Na o i le whale. O lono ua matua Yesu. E le o le taimi na o le pepe mea o le taimi o le whanau mai le whale manu. A pia o le tele o tatu wā longo mai ai aso ia na nga isa o ale au mako i le whare o manu. A lela ina ua whaitau pere chapter atua. Lea e lua tau sanga o Yesu afto anga i ia pia. Ia wā voi o mātai o ina maua i tala ina ua maua le mea wai whina ngalo o e rota, na whasio ta maiti e sola e kupito, no e kupito, tra fo i mai ei. O le whaatūranga ina o le tala e fua i kālena. Wa a vai na tau nuu ia e rota. Ia, na a vai na tatu ola, tau ia sa o leo tatu iai. A vai na tau nuu iai ia te sema la selufu lima. Peo le tau whapena. Ia, o lono winga. Le la tau pamai le ka le le tatu muri asene fa tau le se fulua ia ona maua le tatu asole fa natuai le fa linga le ia isu le fania vai vai fa solo pena e un mele so male paptisonga o la tau fa tu langa i se ora Ia. fa ingo fiona ma la mari ngata fa tau tusi fa solonga o le saifua o le tātou wani. O le temi na vea ia a munmuli a ia sifulu aso na a wai le mautene le vao o Ierusalema me le mea o en mauta o Herota ia ma Betelema. A vai la va pena ia o le mea la ta wai ia whamatala le tala ai whaamaungia i mele me walo ia mai whangeng tuai. Nela e whamatala kusa o reference. Pa o mea mai sources o tala ia. O whangeng tuai. Mele mai leo le perfecta lea. Le tau mai le tau ia. Le walo ia. O petele e mai. Petele e mai utai e whanau ai le mesia. Vai o le mesia le tau mai i. O le si o le whaola, o le tupu. O le mele na pole ia e rota. O le, pio le manei o le vai mele lau sunga le whenginga. Ona o le pi whaitau arto tele o mākoi na o sa ili na o sa o le whale o manu. Whaitau la le chapter atua lea. Ia ma wako visit ile ai. Wako waka se ka ko karol Christmas. A mai sa o aka mai ia ma ko ri vo si nanka kan ngoi. Ka ko wo ka kusia pese po fet ke mi kusia pese. Langa nei pese le 12 days of Christmas. Kusi muri nge ia pese fam ka lain bene. A mai fa kasi ro ka ko yong pongi. Ku va kasi al fale o mangu ma angelu me o mai ka ora nativity setting. Fa manga ko iso po mai ore. O me o ka ko fa ia so nge yo mo li fe langua ia o re ise fe ia o le ka fe ku me o mo ku va kasi o ka ko vai kai o ka ko va inga le
I le aka e whaamarusia i le kako whaktuatua. Sa kupu mena. Pe mele tuturi loa le fesiri Reverend o le taimi. O le taimi o mākoina o mai ei ua lua tausanga le matua Yesu. E fua ina ua le fo'i atu. Ave lo male avea ia e rota. Fasi o ti uma ta maiti ta ilua tausanga. Ia. Pe o le singa fua ye. Awanga, au ke loanga nga umaroka o makua Yesu. Awe le wale o pepe mea. E waku fasi lea. Wa me ese ia au makoi. Wa me ese fo Maria mai ese. Wo ia kupiko le kala lea a makai o ia. So vai ngaranga fa vai lenga i le kala. Mai le logic a le pe mai ai le loa fe ku ngai ma wai a fai kiro kuspai ia fai kio i nga wai wa mala malama le ngana le kala wa ngo isi mea la kuskusi mai e kuskusi mai isi kala e kuskala pe yo tio sifa si le kuskala le a yukaya nga avele e kaisala le au wa le wori ngare ka le pe me Manuia le tau ona o tau o kalena o taimi le tupu i meia tau te le fai tau ina ila le fai upu e la tatu tala no umala i le chapter atua lea o le tala le feoa i mai o au makoi ia feane i a herota o mai le tausia e au makoi le upu a suile au wala e ui ai ona avelo le avea fasi o pe o lava si fasi merena e fa matala mai ia tatu au fai tau le ai le foi la fai mai na latu i le au makoi o i le fale e le fale o manu o no winga o ke ese mal fale o manu o i le fale le tonu Awai ele merenga e kau fui kau fale le ia i mea wa kuskusia e fua i le kaimi awai o le merenga mai o le whakongunga e rota lenga mai fasi o ti umata mai ti ta i lua tausanga o longa winga o lava ngai tau mai tato o le taimile na oi makoi ua ea ma le lua tausanga o Yesu taimile na wa o le mea mo i o le o me ia e ka ua o ronga maua e Josefa Maria kala o la il meu kupu maua le au makoi wharinga au le fo i ai rota e makau dia ele a whainga o i ai rota o whemen ko ore wheku o rongo winga o le menga ngafasiri ai o le ilor wheku au ke lor kanya ngawa se foi ma Jerusalem ko yang dia le ko sau wheku kai da wori i le mela ia e whaasa paka ko ma fau ye o le menga ke pe e arwa o ma fau le fingor tu singor tala le ari ali fetu a fe ia herota o le arfa mo nga fe herota se ka ia herota o le kor kupu o le kor kupu mal mga ko o se alor kupu le e le mesia ai ko mesia ko tu so the message le nga mai e ka ka silia ku ia o herota o le nga ofisiri ai po fe fanga o mesia le ba era nga ol para kupu o le ma fa nga fa ka ka ese o le kupu e fa nga e se fa le kupu ai ku me fa nga mai ia mesia e o fa le mak pa ka ko murmuri kala ai fura le mai lau sunga pa la so silfi o le sa ilia tu ma ko tanga tanu ese ia ai tau o ia herota e le o se tanga tai o tanga tanu ese ia ka se longa e vai le nga fa mare kupu anga e rot e kawa e kawa longa nga fa nga fa ka nga ka yukaia ai le o se nga fa fo le ka kupu o le kupu magaliore o le kupu e se le nga oso mai ai le nga fa le e makamulia e maliu ar sanga ko fa nga so ka vai so ka unga le malo ar sanga
lesi la lea kangaka ngā alu i alsangia, i akupiko. O longa akali, lea ngā wapea i ngā whea ngai ma le whaale le winga o le kusipai e pelu le nganga e lengi. Ia, makauria, uma le kusipai ngai vai kawai, vai kau isi sauces, o lo ama yei kala la usue. Mai kango e ko whawhea ngai po theories mea ia, po me o substantiated ia mawhauwhaunga ia. E peia mea kau ke vai vo i rungo re kiwi, po me o conspiratory theories, o theories, sawa reo po theories. E reise mea whapaungia, ngei mea uma vevesi, e mkana ngoa rika ngei, i kulanga raka kumaro. They're all theories, conspiratory. Lale mea sao, va ai i whawai. Whawai o le malo. Ia, kai aure si aso ka ua, kai pe wa le ka ua, ngei aso le whangi o waka ua inga tātou. Si aso siri o ka ua langa, o le kau wha māmalama le malo, o ka ngu mai, o ka ngu, o amori u tinu tangata le alo le tua. Ia yoange a renga ka sa vai kau lea, sa u ke ai, kusi vai kawas. Ia le ua o mai ire, ua mai le whangi, ua mai e makaio. Langa makaio mori kala le? Mai le au mako i le ua mai mai sa. I le kau foi po feo sa e o mai e. O lai make o ngoa o le au mako i. Ma me va penga. Pa o le meo ka mai koru mako. Yang koru me alofa i e ka ua. Ai le va pe mai e koru foi pe ar kala luka. O le au angelu. E le ka ua mai pe fia la ua angelu longo winga e le fai kau dia. Ua pese. E pe o me va penga ki fisiri. Wa le venga ka ko taking literally, le kala le au makoi. There is a possibility. E le koru makoi e pe o me ka ua lea. E si me pe o le whetu le ka ua le taimi. Pe o le taimi lea na ave e whatununga he rota. Fasio ki pepe ka ilua kausanga. Ka umele inga, o le age kongua ngau ua ia Yesu. E makauria vai e avoi e va fave kere le fa solongo le me. Wanga nga mau kala e sefa Maria. Ko a singi vo ia ai o i e kupiko. Yeah. Le wa fasio ki uma kama ki pepe ka le ruka usanga. So ka wera o akungu ia e la ko kala fa so piko fa mau nga un po. O nga kuskusi e vai kala al malo le o talomi le ia kupiko vai fa maunga aloma langa e fa mau e ila ko kuskala e fa maunga ia history a kongo e po ka ua mai e mere ia a vai ele ai longo winga o langa kupu ai pe attention ia malo wa ke no me kuskusi e malo ia pe mang va kui ka ko sa idile kai mi nga ka ngonga ku spai ka ko le fai ka wa me va nga o ke le awai de mele o le fa malo ma ku spai ai ma ku spai ai no ava pe happen ku spai wa i le senta le o nga o nai le ko no ele o le nga o si me ai da ka ko lo ngele ku spai le mai de mu kongu me bo soses se yo nga whakangonga o le nganga whakangonga ku spai o nganga ele o nganga vo nganga ku si ele le fari di wori ku spai o le fengen kwai o sangia ku sai ma ia manatu o le nganga ele ai ngor ku spai ele nganga tina ka wa nganga wa ka mai nga po ai le usifi pure al sanga la langi sifi nganga ele pure ya loma la langi sifi nganga la tina la ko nga pure per ka ngi la langi sifi nganga ngirisi le wa ora ngirisi langa ele fefere ngirisi ya mai e ngongo mai upu kong mai ko kong ai era ingilisi na ko fa pikoa mo medical education wa kero nganga ia therefore academics ele ko fa nga inga pe vola le ngang Samoa o le nganga kula fale
is a classical Samoan language. Ngaka e malama ma o ngai. E malama nganga aku mai dai ka mai ki ku pulanga ki. E le ai. Ngal pa umere pa ka mai ki ar ngala. A faile la unga ale ki akong o kula vale. Fa longo le fa nganga o fa upunga me o muanga ngana nga upu. E kai pe ana te ngai kwai ma ku pa ia vai ka wai ke le yo o muanga nganga mar nga upu. Ke mai le upu vai ngo fie. Fa pe mai ave sa ava pe mai sa lamo. O le li o lo kai le fa inga lo ngifo o metaphor me ai kangona e kele mamlamba de wingo metaphor e le fa ina mamlamba de wingo olga o wingo na ka foi mai o karka o le me ka o le penga ka karka pui e non kingo ala ku mai sa o le ku lo karka o le ku pui ya o i o malua papa po ai si pu Runga na kala e fai kau o nga va malama le pola arme o la re wingo upu le ku wa ku risi fa li o ka kau ku ainga e la mosa ia po le fa con que xango le fa lo minga o fa longo na nga lu e mo lo minga long ko ne ka ko o le o nga lo inga third version ia o mai lai palangi le nga ngi disi o ka fa li nga ke ngana whaingofie. Iyo. I lenga ngana, lenga ngana le King James. King James, o le RSV, o le American Standard Version, e we va lingua moka maiki. O le lau langi e le whaingofie. Ai ka whaingofie le lau langi, ke makua e do, e whainka. E si lana o me whainka, o la ki ia makua, wai loa whaika ia i me whainka. Escapes? Escapes. Vai escapar caro, faz. Tanga
whatarwhatu I nisi fu urtatu au mafuta mai nei tu la fiafi ia whatarwhatu I te mata I fia whiangiai o rita mawaenga malo o rita whaftairi whatarwha mai tamas motunga malo uso ia sa tala noa I se taimi tala peili ilinga noa sangale malo whaftai Pearl Campi tui malo le whatasi mai mafuta mai sori ulale whaftai le whairoi mai tala peili manuia le tausang fau ia o lea ua whamanuia mai tala peili tausang fau lau sunga le whai sunga whawhengainga ia whamanuia fau tausang fau Manuia fau tausang fau tala ia malo whaftai mo le vai ur tui manua tu moe ale ia whaftai vai ia matangu fia pese malo whaftai ia te masalo o le a whaawau le tātou whaasoa a le o le tātou tuspa ia wate iu iai a o nisi fo ia o mea tā ua o lo tutupu o tātou vai tau bea na whai atu I le mātou lava I tu malo lea o Los Angeles lea e iai le ainei o Long Beach matau tia le malo si al whamai a o lo tuai a le whaasolo mai o tui al whamai mele wala I ona fautua mai e malo e mese o sainisi ma fo mai I le tausia o tula fono o to e taponia fale ainga tulanga vapena ona o le e matau atua I lungo TV e tu sai ma report o mai ua matana le ofi fale mai I ICU ia e il fam talanga no falongo le news e fale manuia la falong fa mai vai tu tangata wa hopeless ia ele se va no tono la ICU ma tu tangata fai faola ia ole ele leila ia la ia tu inga be la fo ile ar tu langa na wa ai ona ole motua vesi ole fewa io o ta vale de fe ave tangata tono le o fal mai ia te leo tangata a latu ele malo si tele le ver fa mai sa wa fale ia quarantine ai pe no fo pui ai le fer wai fa pena ia e te la to ma wa fale wa na to ma o pos maliu e atu al fale na no fo ele le te fa longo le tino ma venga o le mil tino ma tangata ele ma ba ele tu se fo malo si o tino tangata ia issues isi tangata e vengo fio na fa ina ile fa ma ia be o tulanga na le tuai al fa soal o mo na vision ma te president il tau fai te fa waulan fa tau sanga e fai tuai ele o le mena la fai mai ia il fa vai o stete mal tu mal malo tele ia la vai fa vesia le issue le no le wata me ese marata le issue le te tonu o sunga le fenga o te va ia ma fa no ai tatu tangata sa moi me ni o maliu I me ni ale lava o mai tu la fono ele to se fulu pe to tele ai le tausia tatu tangata e matua musu wa tatu tangata tausi le mele wa nila ia sila la le mele o ye te to tolu te to fa tangata o ainga o la vevea ma liu ta otto fa mai o no le leu sta ia o le tu la fono ele o lo ule te tonunga ia ale e moni le saunoanga ai te lo al fainta o le fainta le masani e tangata o fa ma vai va pe mai pele ia la ton o le ala vai tam fai e fatino le ia wa o la to na mari liu il fa mai ia e te le na tapuni o la to sa na e si ti wa ta vo le tu lunga fain va ia e le masani tangata ono le forward fa mai ma le forward pa mai ua le mautonu o tangata be voi la o la esa uva le apopoinga e va pena o sambo e pena voi isi tangata o le tanto tu malo o Hispanics
e vai si palangi. E la palangi solo te e mei e vai atu alunga TV, dai o tu e ni meska mga o kongo whareoloa. E whainga kanka dia kangaka le mere wo mai. Whatever. Le korua masinga maki ngā makai le ka prokalama ngai karua i whamai. O lea wa alu ia ngwari o le lufa. Ai o lea whai mai. E o kwa sama ele kofuru kui lea kuai te saur kui. O le me whinga tā lea. I pe o rata i tā lea tilo ele e sao e whinga tā. E whinga tā tatu. Ai le au mai le whinga tā na e whaide whioti. I le au mai le whinga tā le na e whai a i le mea o le PC o le stangata e le stangata. O lo le tatu nunga. E tau na tilo mamata i tū i tangata. I le mea e tau ona whai. Ia le maliu, lenta i whatas, maliu si lo matua le matua ainga. Ko tia o le whase lau tangata. E matua mata utia se o ta nofo foi o ta vai o afe mesta va le leo e whata ape. Au le winga na o lau tala. Ia vaila na umare maliu na ia le lau maliu atu e martu ina ta iai le maliu atu e maru na tari. O le whainga tāra. O le mea. E le ase se le arofa pe a maliu e pele. O le aloto tele tausi e tu la fono. E i foi longa au ngā. E le au ngā e i whainga tele i o whainga whaua o whai eisi a inga. Ina ia tau fia ai le alofa ma e ua pere a te lantou o mandiu. Ai, o le whainga o fie. Ua vesi ai le si ngau sā. Ke musu e ngara ukala. Ua vesi ai si kulanga o le angu. E kumaua whawai. A wasui le whakingonga. Ale mangai ai i lau ai le whainga whakaunga vale i alofa ma mori manga o a inga. Pe a maari liwe pede o la pe ngai saungoa. Ua le ngau kua kungu. A ka dia me ia inga ia whaiki ki langa lewa o sau o whama. Ua kokele ngaka o e kare sia o la ve. Iai nei tangata e pele ia te au. Sa fioswani i pila o loa ia lena mariu. Na tu ua ma te uma iai. Ma te o keru i whaisa utala. E ranga o ke fia le leadership par kumarona. But at the end of the day, koe mawhauwhaua, pe aesole, o laku ngei i le mariu lea, o mai ai. E oki e maramako ainga. So i nganga whaila o tisi ne aila, ka oko, a vise me arofa. Sia uona mariu rua asolente ni na sunga whianginga. O sia uo na maangaru lue whatasi. Na mariu ran malai tāpolo. E leo le wha maila. Aruinga e nofo le pālangi le li. Vai so lente ni wala au me palangi te la na to ono ama to fatanga to ono le va ai el palangi ai mai o te sa unye tu na te la e fai me fine te to e wala au mai po o testa o le ia foi oi o fa tu lo oi a pe o lua e masina ta luai te lo lan to e va mai a o le fa fine ina fatu le ia si tom fai atu pea. Ala winga na le lautala. Ese le va ai tangata. Mana ia tele le. Mana tele fingalo le wa e forsia. O le va ai ale to lua o sia wole o mali. E le va pea o ai on o ia. La foi vai alo fa ile tangata le ala tu. Awala e la i malisi tangata si o tangata la ia o mtua fa u tangia le ia na tu langa ia awa e ta o voi le tu o malo e le fionga ia lo e na vala au na mola o vala au te al mela le na sto ko voi e si de madiu le si o le fionga ia lo e le ngate le so lo mal madiu le al to ainga le na sai ia e guilty lo mafofau ai langa o lo me tau lotu ia vai lo le o le latika o ai kadia le mele fai mai ia ia mako pulen ia e ke vai vo ia e le o kai uma fai mask
Awa au lunga mai ke bese ma ia mask ia mai lalo. Ele nga kai leo mo au fai pese ele va pe e fa masingo o fa masingo le fa kokua ma ai ris tangata. O le mea le ka ko loa. O le kupu o le lo lo fa ilesi. Ele ke le mea lai kua ale fa blabe. Fa pumbo moro. Wa ngal fa kokua. O la ngala ver ka madiu o fela ka o ko fatutu o la upo vai deme ia o pe o le tulang faintana o le tato nei a mea ka ko le kumalo ni le o ko i si kumalo wa o skalfongi sau ke a ko ala ko ia ke le kumalo ia o la ma ia li poki a pe o ka ko le ngumber kasia i ka kamari diu ma ka ko ave fa mai por ar que le fa mai ia ele ingi ma fa ora ko se me va pe en mele bo le wa sa wali po wa kumu ya isiu ai maria la no fa longo sia fa stala len fa yeni de le lopo fen le tv na fa longo e loro o le to ya nga se ton fikia o te sa ia se fa utala ko le ia le ia o be o kulanga va penga ele nga kenga o le vai lava le fa solonga mai o kakokui le lopo i pa o ile mea o kerenga visit place kenge makala polo o le fai le kongoranga administration o e lalo o le FDA ma le CDC e lalo o ia wa o ia sa sfifiria nga ka ia ile plan ile plan va venga kufa mai skeke ma ku se foi wa o skeke i kako ia o kako piko sirin que le population ya America ko skeke o California o LA sirin que le population i sia i kumalo i kongo la kunge ku siri e ku rua e ngo merkasi New York i ka angu e peila a ka mai le afe o mali liur vai pe ele o feeling ka le la kero ka ongor que le population a faia ele alo ia va kwanga ia longo winga o ronga lu fa afile mumule o ngaru le pesi o ka be ole mumule afi ora kwa kinga inga o kako na sa tu si lalo sunga le fenga le ana o fai mai mata yo ile o mako yo e afi ia herota failo e fatu nga herota o ai akula ori i ave me alofa ai sui angelu le awala tu fo ia sui le ale va ai ile mela tati tala no te milini yo o tata una sui se sau se e sui va ai rata i mea se awala tau tu fo i se ai ma fa mai nei o le wa ma le vai la ai vengo vai ko o fa soanga mai o vai la o mar kai o mai vai la ma le ka ko fa mo ka con o le vai la au le wa a fai o le tua o le poco o le tua e fa soa mai le poco ma la tamai mo tanga me uma ana fo vai poco ka nga ia ia wala mai fa malo ia va ngale sia va nga la ka con wa a vole kalmo ku li mai le uno ka ka mai al va la vela a fai la ai le malo si nga ka mau a mari io ngala ven kan kat se pe ka ko sa mo a alu sa va di risingu e lo qua va ai ia sola e di kere fal palangi e ako vai ai fa solo ngo fale o fale ku poko ia fale a fola o moka ma la o ngu ia si siri ia po ri ka mari ile nga lu ro le inga venga la cura se me mari e la ku nga a siri ai le mor kali a sa we musu po ile nga e se fare nga fe ku fare o ngale e ele ko inga ka wa so ngale e ke vesidi e vanga dia kala nga ka ngo e winga la ngo sal muri anga mal lak fiki ai o mai la ori nga o sa ili malo e fa kongo
ka ue i pipidi me mo la mo ui yeah. ele mo mai fa pe ko mo ru re ai mo i e da wala be le ko pipidi o e nga fam kala e pe kai fa pengale a mi ore ku pui pe le tasi le vai nga ta u le ta upu ma ni o tam fai fa feso ta i tu spa i nga le lang ma me le lau ele lenta tu feo la mai o lo ter tu nunga ele mfa sa o tala tu spa ia pe o le mala mai a Samoa malona o le menga le ke le afi nga ngam kan ngoanga e kaunga kalangoa le kuspa ia i se fuama le ola o ka Samoa yang kat kungunga nga ngu ma mea lo ia im fa fi kau di o fe ngai malako pe ia fa fi kau di o fe ngai fo malako vai ka wa le fang fa fangia kat kungunga masangi o ngo sa kat kungunga mai fa fo ia pe wa lu la ko ai wo le ko ke pai kua pe fang fa fangi pe voi la ku langa ia ile fa le fa masingo fo ngo so fa independent ai sex le i o fera le si me ko erbu ka wa re isi avango kere lope pe kanga nga pili sau case ai fa fiang fanga pili sau case i fa le vango mo so po le fanga ku la mo ke o le ka ki fa longo ka kere mam la ma le ai pe ngo ba ku o ka nga ka lai Samoa ile ka ko malo o la ko wa i o fili ngu e o i munu e o fai kala malo fai mare mi kongu fai mare fa mau ile vo sa ka kango o le kala fe nga yo ngu ke kele isingu ai kasi le su yo ngu ru te ra mako le mo ke lo ka nga ka o ngu ar ka si ar sui man tu fai Samoa e ala ta u le fa misinongo fa nuam sofa e le ma fai na separate me nga lua o le fanua e o fa tasi mar sofa o le fanua le oi o le fanua o sari o le fanua o ailia o le fanua tau Samoa e umatu le anu fo inga so pe o le taua na o le ai taua e tauru fa aina le upu len tata no le poto a vele atu e fo mai ava aila i lau sunga le upu e lua o le poto ma le atamai e a vela e le atu le poto i fo mai ai au mai le atamai ia i tatou te loai fua te tautu la fono. E le mawhain tātou so ona wheo ai. Ma tātou so ona, le ata mai le ata mai o le wha le atua le tu mai tangata. E whai e langa decision making. Aua le aru me tumutumu ai. E sea, se langa e mai e le siama, ma wha tupu te lina ele mai. O le poto ai. O le poto e ave le fo mai e au me le vaccine. Pe la ora ka mai e pe o common sense. Pe o le intuition le ave le tangata. Ia o le fa la vela o fa li un upu na sawai le tatu tu spaia ia e pe va tu e sa le singana e tatu watu le singana o fu mia ka ko nga e ka ma la ma le ngana sawai nga fa ai de pola kong wa me la i sa mo nga ye make sense e la nga fa i ka fa nga ngilisi pola po ke le la ku fa li e o ai kuspa i fo o le NIV ma le RSV o e me ka o nu RSV nu NIV American Standard Bible o le kamakuaile o King James o isi mo kwa musu ia la bobo ile nu King James o e voi swinga ia la vanga ni karangoa ile ingilisi King James le ingilisi el kupu ya sora o le ko wa kaunga me ese wa ke le isi upu ia vanga ka kuspa ia o fai kai kupulanga ya songi almanga ia o long winge ke lele o nga ka ko fai ka ko ngana wanga la ka kala ngana le ka ko I fa fo ma samo e la va nga pe wa vai va ka va ai o le ngana o le va nga o identity o le ka ke la ko o kasi le me lo ai po fel me sa wa ai palangi ka kalang kasi el va ai you not a palangi so you come for you must be from somewhere e tai pe ara le upu lena to mai fatu lam ta ma nei tau te whaangaina is an everyday language. Too low.
Ai, a manino la i le wingo le upu mani me sa ule upu. Tatu no le no na o telenga. Ta uan me whalona. Ia. Ole, o whalongolongo mai manga i ole dissecting ole upunga e le sunga i le whaiwhau ia whatwhatu. Ai, kakanua i mo suafa ma la wele. Kasi ngā mea reanga i whia ia ole tua. Ia. O whakau e ka ngaka mau mea ia whangua kakamakiwa. Ar kura whango pa whaikau le kura whango mos. Ore kai mi ole Leuperi. Leuperi. Ia, toi whafoi. Whafoi whangua i ka ngaka e re koe mwhainko ko i whafoi ia. Ere whaia. Ngai mawhau lei i ngā o i paperungia. Foi mai koe whain manu maru. Koe whai ane mea kasi. Le mas mea usuia. O mea ia. Mea la ia le la inga whai mai ka kona ke siang. E upe ar whengeng fau e ungua man whengeng koe. Nanga mea umane whamkala man whengeng koe. E vali mai whengeng koe. E whamahungia whengeng koe. Me ia ukupui. Me wana e whapea ia. Karanga o ngafa makaiola kou. Sapsapai ar kala i makoi. Ele nga o pau ia o le whamanguianga. O le whamanguianga mo le lalulangi. Sila fwela la sunga le whenginga. I le afo, i le mta upure o whanua. Tele whanua o Samoa na ave... Tele whanua o Samoa na ave siamani. Ave le Westek. Kai peia o mea le mta upu leo le upeli. Ioe, a mae a teimi o siamani. A mae a teimi o le Westek. Toi whafo i whanua o Samoa. Ia e pei o le singa whawhika auri e lo whengai ma le tātou atunu. O whangua ianga whakau e... O whangua ianga whakau e le siamangi. O ese siamangi ai o ako ngi usila kau le Westek. Le kau le whaawau. O ese ngi usila solo aku ma lo Samoa whaawau. A o rengo ngofo nganga o leo. O rengo whangua. Le winga kongu, e lasa usila whiana sunga le whenginga. E whetau i le mta upu leo le upeli, o teimi e umai le fitu fia tausanga. Wai a makako le Lima iwa. E kele koe ngā upeli, e whasa solo e fua i mea o le kula. Fua i mea kau me whengeng koe. A o wha moe ia koe fo i mea. Wha moe wha mangalo. Wha mangalo ka ngā ka vai e le whai. O le wha blawe. O le wharawalawe ngā o asongi. Wa te penchu ma mea i mo le materialistic understanding. O longo winga o wha mua ka maa inga. A wale a mga ia ngā ka vai. So, o le kūranga ngā o le iai, o le ave vesi ai i Jerusalem. E ranga vesi ranga lau ko tiklea i Israel. O la i ka Palestina. O la i ke siango. La ese sola ai ku singa o whangua e asongi. Mo kwa ele malama o le mea lai o ngā kukongu i o Jerusalem la. I ka mo fai uma maenga ia langa o la wei manu o la musalemu na kongo le ai. O la lava e le vengo vie o le lui lea. O le lui e le vela langi ako. O mea ianga whaleanga e Europa i ianga whainga malo whakolongi. Kere Europe whawenko whalei, mea lau whapei Afrika. Ka lau, ia ka mau a inga mo meo kai mangi, o aulo, ma mea ese. E kei lor mea whangang mariwa iang vidiambu pa le. E laku iang vidiambu lang wa, e le o mama lama vidiambu, mea kupu le wha area, ai Europa lenga o ese mala au ia le sa manga mio la ka ngol la au nga e mo wa ka ko le vas Pacific le o ka fa mai anga ka la to e le ngo a ve ai a winga nga no ka la le o ko mai ne mena mo lo la ko le anga fe o ki ka ko le island e wa ku la le va o yong video e le mam la melenga ia ke vai ka ko kere ka fsidi
La lava mea nga le eise le se fe ai. Kusa o le kako saint ne. O young William, I don't ka wor kako. Kalva so big or lo ke sia. E ira lo mga kulmenkup. Le ko Europa langi island sa kuli nga ka o ko kele nga ka island sa Masambo wa wing. E lo ala il kala fama mabok. E le ngi nas nei mosinga. Ele o mai ai ang kus. Kele lo po wa pe me ala boli ia pa nga ngofo ngova. Wala vale ngombo bua. Wa ngosinga ka ko ka sui ngo ngo papkiso. Yeah. Wale ka wa mai bo fen me sa wai fen ia isi ele o ka wa mai. Ia me va penga ele va pena o nga sasina ko ele vem ka fi ele la ai rumba. Le alu rumba. E pengo vai fa lingo mo fa lingo mo mua. Ia ko i loa si me va di mai ko fa ni fa lingo. A pe va pesa o la va long o la nga du e foi si va nga. Il fa lingo long kop. La ko ka fa lingo. La que ka sia ka sia fa lingo. Yeah. Ele yo se second. E lo pope mal la kuspaia. El first version la ka alo. Au que lo la pengo vai ko professor wit kala de o kuspaia lo pope fa sa mo ma kuspaia la mosa. O confuse o mera. Nanga kusi e pa ia de ko fai ka ngel kuspaia mi so ngel kemi. Ka ko roi la ia le me ma kai de me. Ele pengo fi. Yeah. Me la ia ka ko taxi le kusi le nganga e lengi le sa la so. O ngā ruenga nga whai me o monks sa ngofo i kongo monastery. Lava lako kaimi kusi ai ia mea. E le whapela i le Vatican nga la kourenga au ninga pe i singai, i sinariga spo. E ngā lua ese. Ai le kukusa foi. Ese. So le mera ngā e le kaudia po ai whangongoa na e kala sau sa mo mai o whamai rea o ngā resi pakele o le rako kuspai. Kere lo po fesa wai. Ia inga o ngā whai i loma. Le kaoranga o le Western Christianity o isa sentai. Aranga e le Eastern Christianity. E le kasi voi se Orthodox Church i le East. Kele. Pero veko piko e Jerusalema. So e voi ala ko va maunga e a wa kako fa manguia nga wa nga maua le merem kusi. Le typewriter le printing press. Le va liu kako kuspe samo. E ngalo la le mea alfa nga le kua nga ave asia mangi. Nga maua mai nga maka le printing press. A makaronga fa liu ya nga feoki ka kampai va liu kuspe ya maringa ngatin. Nenga va ko power kuspe do kai do ha ura ko le me mongi arket o le varket. Varket. O meio o cortex o kiri karia ele va pe ai nga ka ye inkusia no kere meio kusi kongo monastery monastery kusi da monks ia isinga ka konga ia me mai am kanga ka ku vakas ia bengo orois fasi da pep fasi ka fasi kusi o magus me sa fa mama wai mai ro ku vakas le la ele fingva se manga ku fa de kongo fa penga ku spai ai nga da ka ko ronga ile ia kusi ele kasi se sos isu nga le wenge ele sos fa pikoanga male ko ia ele sos nga makaio ele sos e sia makaio male ko penga vo ia luka ele sos e ka o kiwo sos ai por oro me la ka ave e mafuma po fere nga ia ile kala ia ele va penka la mai ai o se le mapunga i Roma ele o le banga ia so e le manga ku va penga pe fiu la vale ela unha ka kala ila va malvalo pe fiu la vale la ko nga mea nga o te fia ila sunga whenga i le mata upu le au mai le tangaloa traditions ke le whaapia fure le o fully believe ai au ke fia nanga ka kaunga mana lama tang ta Samoa lon tupuanga ma le tua na whaia Samoa e ka ua kere nga whai i kuspai
Nga fisidi predi kwa nga sa wai. Penga pa ko sa mo. Penga pa isi kungu. Wa ka ko kala ka perkangi e kala leer nga favore ka sia. Kula mai le ainga ka wa ver kupu ya umaku kula mai le sia ainga. Pero ainga le ia ngi kai. So ai penga va o le me manguia ai ka kala kele. On ka mia ka kala kele penga va ko le mereng sa ngo ya la uli ele mo ka u upu ya korunga nga sa ngo ki kadia mare nga fafkai o upu ya pala ngo accountability, transparency, governance o ka fa so ngo si o transparency, accountability, para fiduciary or faith ma pola la para upu ma de upu mo ri leng sa ngo ele ai run no se malo ele nga le governing o nga o i rore ko nga pe van mere ka ko ngi vai kai wa oi wa nga interview mai le si sen ko mai Luciana o le palangi mai o si me ma fo ai nga kupu mo me o si ko kupu si bo se vai o ko ave ko ra ko o ko ave ko ra ko le me nga makamai o le menga le mo ngi wa o ke vai ko e o maka ar ka preske le lo polar me la ko pula so lusful me ka bukaya la ko e fa ba ngi pai ar me ko pula so lusful le fa ka ko ngal preske so el power ka ko me la ko kalo le nganga o le li pa unga le awala ka ke mapu ye e musu inga ma fa ka ngaka wa ku kanga era ka ura ku o e upo e finka ya ka ku mama pe ka ngo o le white privilege o le ala emia mo ka ko ia sambo e o systemic racism la emia langa fa lunga winga upo a nganga pe o me pesi lunga culture ma beliefs me e lua ngor ke kongunga ne pawaka ka wonga ka pai o la konga kan malo abai ele ise choice me uringa mai fa polonga ngi kwa kinga inga re ki ngor ka ma inga sa se yo ka kala lungo no e so singa ka manga ka wera kongunga ora kongu of possibilities everybody has a chance so ke vi ai o ke vi va longo ile fast for education Peo sa nganga a Savapiko. O mere fenye na ko ingu mai kumalo o education. Inform kanga wa lava le mamla mo mama lama le ya swinga lo yengi. Le me wa e le va pe o fa yonga o se la va kus pe pisike o se le me. Kusa mo sa nganga Savapiko. O se o lunga nganga le sa le fenga malo ya. Kai kala ko e fia vai ao mo leva ngo e fa longo ma wide fast mai o ka kalo lava me aka ko la fa ngar wenga fa ngar wenga la ngai ngar kalo ko ngai se me ke fa e sap pa ia ka kalo le se kalo e aru e ngo ma singa wenga fa ia pir vai ngamul muri ta ngo ia o ta tu fono renta tu fono fa tasie male sa fa pito male tai le fionga ile sunga ile laudi le marito le pura sale na umatu nei e pi ofisili le ona tasile va ngore na batau o le fast o le mele o le la fonga fa au to tonginga o le tax fa au e ma fai ona e to e sila to ai ma to fa manino le va ngale ona pi o le tam fai sa moia e le sa mo la vaia e tau watu ia le vai o finga malo o levon ta oto io e meia o manatuala o vai fa fai o na tula mai ta sile vai mo avese o la fonga fai au ia piolete ta te no foi la tunu tele e se foi le ai ia nei tunu ia na fai au se em fai na tu fa manino le vai ako se si kuere va mal me e kaunga isa mo me Amerika ai penga sa ngo e ko finga malo
Awa se ia kalesia. Yeah. E le whapela o le non-profit organisation o le 501c3 ngā loko ke siango e iai lan. So se loko a ia o isi mea o o charity organisation. E lalo le Non-profit. O le mea nei ka kongi o le saukonga. Ngā sasi lau kalanga whai pōre. O ngō kere i saungi lei mo le sa haru kere lau whaalongo i le whamakaraingo mea lau i sa mōre kaimingi. Ma le whaamoe ma uwhiwhia le ia au ka koua ia i whafo ia e makaunia fo. E se uma e kare sia. Ia o le mea e kasi ai. E le kukongia ni Jackson whaiwhau. E ke le saura usiaki e makura uwhia mea wawe. Whakoa mai ana au whainga o lau income. E langa e kango tiklea. E ke aru ma oe lau tax person pe whai ai. Oe la ko pe alawa lau silfia. Ia o whakumura le form e ka o le 1040, I think. Ia, pe asawa. O le 1040. E whakumu. O ingana, whakumu makura le income ba lesi pe au e over se lau 30-something thousand. Le ina vangoa e kukongi isanga vaenga. E o voi i le vai pera kikianga ia pe ina maua kasi ma inka. Lenga nga waleisa ma dependent. Nga kongi ma tax. Ma ua ila lo le. Nga ko 1099 issue e loko po le W2 o le W4 po fea lava ua e lave le kula fonga a whaingo fie. Ese. Wai e wakula isi puleale si fai aura e fai alanga ia 501c o karia. Whawheang whailango kongi wai whai ia e o isi denomination ese. A denomination ke kele ia. Pe loko pope me ko kisis. Lera ima le isi. Ia. E mai kakori isi e mai le avangoa i le loko che pule ia. Wai le kongi ese income tax ale loko. Iranga ia kupe ia maua. Wanga ngawa isi sailinga. Pe ina ka longa. Pinko o maua le si extra income. Na need e declare pe ava mau. Ia, e pe menga i mangingo pe leanga e pe o le manatu le malo Samoa. Anybody, including whaiwhi au. E kakau a pe o lea lava e tam whaitu le atu nuu le nei. E sa loko whaiwhi au. E e sa lotonga o lau sa lotonga nganga whaile lau tax. Te leo whaiwhi au i le whailinga tax. Ia e. So le menga ngam whaipe ia wha manina. E le ai e le tutu sa Amerika ma Samoa. E ma me le tam whai Samoa ia whaid uma tax a whaiwhi au. O le si mea lau sunga re ewa. O le process o kula fongo. E le kusa fo. Ia. Langa pe kako. E se le malo kele. E se le awala e o mea le o le 501c3 o le mea sa unga le federal. E iei le awala nga o le mea le peeling a whaingo. E iei ia skeke. Structure wa skeke pe o le federal. O le kovanga ia e pe o le urunga o le whaidau kusi Secretary of State o le siu kovanga o longo whamasiusili. E le Attorney General a court me kau skeke Supreme Court skeke ia. E se mai voi i le Supreme Court ale federal. Mai e kofu ale skeke la esa la wai me ia. E fai asinga lave al menga o kero o le sauro konga lea e pui ale le mene le voi lau ka mai le UCC e se foi longa whakuranga inga o le sauro konga le local church e mua i lunga e lai ei covenant la vai ai le covenant e le malosi pe o autonomy langa wa ave ese le autonomy le malosi le covenant il mele ke si fia per ka ele si fa ke inga suat fongo le association po le district po le sub district po district ka ko nganga fa congregation o Christian ya aku mai nga va visi o conference mo association ai le fia no fongo ke le ele visi ai la le mele ele finga visi ai o le kaimi accept ai le standing o la loko ma oi nei la e banga nga wa kusia ku le loko
ole whaikanga, ia o mai nā kākou sa mo i kongo le mene. E le whainga ko rā ninga whasa. Ia, whakakainga pe o lau le kio. O le kio lau e kālesia. E au tana mi, le au tana mi o lau e kālesia. Wanga o mga grant nonga standing. E kawa i lalo le 501c. Mau covenant. E le i covenant o e male Samoan ministry table. Kusa o inga o le ai. O ele avesea lau au tana mi e Samoan ministry table. Al wha moe ia apai ia malia i le mele whai mai ia pengo whai aku. E avesea lau tana mi le pawa o Samoa i Kongo o le UCC. Wanga consider the United Samoan Ministry o le vaenga o le UCC, o le auxiliary. Menga lea lave pe po work le submit i Cleveland. Ai le i whaia le kausanga o... Kere o mga ku o kere ka ua iri. Pe o le whesidi alenga fia maua o le status o whai whi au i whea ngai man mele o le taxpayer. Ia. E le ko i pular whai whi au, wanga waru lo e whal. Al kai me mai rau kon meu kei lo e urako. E le ai, e le pe o le siaki al kakala whinga wenga regular chap. O le whaika o lea, ma lea, o le tax. E o wale kai me roi e whai. E kere au kai me koe fwoi, mai kupe pe a... E le nau mangingo. Se wangar whi au rauro. Ai whainga ruanga i se sianga ruanga, se kampangi po le... E se whainga ruanga. E lave, wanga kakala e ua kam mai. A kakala ngoa i Samoa ma la ponga whai au. E kala ngoa ka ua ka kaimi. Ka ese misa mo ring me vapenga. E ele sa kongo ngu. Amerika ainga ri ka ko la mosa. Asia. Langa e ka penga ele ka le sia wa ia le fainga banga. Al filing ol vai au ngaru ngu. Ol fing ngalo ngu. E alu ala le fai au. Pau de me la e fai ke le au. La alu mal fa unga. Ola o. A ola ngal banga le fai. Le va ia ma sionga ngu va. Mera nga le fa la ngi o le fenga ka e o silve e wala vela vea ngi kemi wa wore kaselo e la vela vea ki di wa kere lu pe va fen fa pidi de al malore ngi per me nga mai pasi de ku por me fa ko kase ko ngol par mengi por me fa ka yo se o ngara kala ele o mera nga le sa ngwa ia la la vinga la u el mari ko o mei e koururanga wa ai, o puia le ngan peka i kau wha mbala malama ia ka ngaka o le kungu. O le transparency, ia mangingo, ia malama. Accountability. O le accountability. Ia kala wha leia kako kala po wherwhangi i ku kamkau mari ku kau wha. Ia mari covenant. Ia pu lea le lei mari wha maungi le kungu. Ai le whangaru ese mare check and balance. Ioi. Le mea ngai le la bole maua ngai le fatfongo le ngai. Ele o ispa le ngai langa la e dominate le si ku kas. Ia kasi ia. Ele ku mause mea i se mea kasi. Le leila o onga o mea pa ngai ia ka ua o workshop. Le wo ngai ia le fast e fai ngu umara fang. E fa moe e ka ia manguia. Ia. Era nga kan kongunga. Ya, si ka nga ia ku pese mun mana o ka mai ka io mai ur tu minua. Ma lo lava fa pale ma long sai le marua a mai ka ko fa so fe ro ia la ngo me ka ua ka ua la langi ia mai de ku. Matuina tulowola ote awa
Yesu na maliu fa'alabau Katia itai palang matete Nata ile mamalu Ile ubai bai le hanga Matai ai tai lo na mamalu Tafu mala mala pala selau Mani no malia lau balau Na faula tanga Yesu na maliu fa'alabau Oh, lead me, Lord, and hold me in your arms again. I feel your love to hear the beat of my heart. You're the one, the only one for me. My Lord, promise me you will never ever leave me again. Oh, lead me, Lord, and hold me in your arms again. I feel your love to hear the beat of my heart. You're the one, the only one for me. My Lord, promise me you will never ever leave me again. Promise me you will never ever leave me again. Ia. Wa tātou taunu mai nei le siui o le tātou polokalame. Sau staimi a matu le saunoanga le sunga i lawa o por whaatonu o le nei wha moe moe. A ele avese aisa sa ta upu whaftai. Ia te au tau le mamalu am whai o na langolango ina nei wha moe moe ma nei au tau whina ngalo. Mo ia le isa utala whatua le te wapa ai atua i lunga le screen. Ia e moni le lei whina ngalo ese au whaalia i mea umasa tala no ina. A mata mai lava i le whamai, ia o le afiong pa ia le tua, o le whamai, o le tax, ia ma mea mo whapea. Ia o le matua manino au tau whina ngalo. Ma naia le whaatulanga ina o tau whina ngalo. Ia o le mea nā le ina tatu amate talo. Fua mai e le tua, ia tātou uma, wa le sese a toa i ai se malosi. Ia e ma naia le tātou whasoa. Wha moi moi ma ua se vi inga o le tua i le tātou tau mwhai. Wa le sese a toa i ai. O le tūlanga sa tātou tautonu i ai ma whai tauma o tau whafonga i ai. I le malanga lea le au makoi. O le whaali o le tua inu ese. I tupu anu ese. Ai taunu mai e le o iloa e taitai o le nua le tua le mele tupu. Le paul mele iloa e la tau. O mea o la tau, o ina la tau e le au perfecta. O petele ema e whanau mai le mesia. Ia la awa lewa na tau nuu walo anga ma ta pena e le tua le soifo mai o lo na alo ma. Ia sau ata ngata ma mai whafo whaari e le tua le isa tala tele na whai e tai o le lotu. Lau tu si upo ma au sa tu kai o ma le au wharasai o si taulanga le isa la tu tala e o le temi mutua isu whailantala inga la haele i lor mele
O la ele ilo ata i tai o le nuu male. Male i mei e tupu fa beta i tai o le malo. Mene tātou te whaftai ei. Whaftai le alofa o le tua. Malana tāpenanga e iei uma tangata te tonu. O whawhine o tamaro loa, o tamaiti, o tangata vai, o tangata maro losi, o tangata iutaia, o tangata Samaria. Ia marara langi ato. Tāpenanga e a mata mai se a wala wata wa tāpenanga mo le manuia, tangata uma malala langi ato. Ta wana le aso le whamanatu o le pifani. Pare whea ngai ma le soi fo mai o tanto ali le Christmasi to a mai atu nei. Se i tato ward fo i le baptisoina na sal baptisonga ma pe o le mena o le i tato te whaftai ai. Ma taua na tato maua le loto maulalo matalia ia me u whaari mai ante tato. Ele o le upu le winga lo loto o upu o le whetalai mai o le atua. O a tātou ngā luenga le lei, o wha manuianga wa maua le tangata, o wha moe moe manuia i leisi tangata. E ile vaenga le tua, e ile vaenga e manuia ai, whanau a inga, a misi e vai, mena e reina whainga luenga wha misionare mara fonga e wha tino i e tūlanga. Whai umai a kālesia, ai le tusal malosi o e kālesia, ai a mai pe le tua le mawhauwhau le lei mo tātou. Ia, a mai se le mamalu ua mwhai o na langolango i le pēle, nei wha moe moe. Ia, le nganga o le tua. O whea lava o wala au e le tua lau soi fua e te tautua ai i lona whingalo. Ia, o le wha maoni ama le alofa pe o na wha so antu. E wha atino ai. A wala whai e longa landu. A wala tusi lima. Pe o le papa i ai nei vai tau le tātou atunu nei. Tātou i Amerika. Ia, ina ngangana o lo whai ai nei fi naunga. O le white privilege. Ia, ma le systemic racism. A te tala ai aupu. Ia, e wha vai ai lunga mo tatununga, ma le wha au. Manatu wha pito. Ia, wani wha peta antou. Ia, se me whaingo fie. Ia, le whaingtane a lofa ia tātou. Ia, wha lawe wha pito manu ia tasi. O le lui na ta tia ina. Tātou te le whai longa lanu o e whaingitao na tātou taria isi tangata ia a tau mo tātou taria tātou e te le na tātou tusi lima ia whawhea lao na tātou tu o pongi mai tangata e sea ma whaali ia ile e whinangalo le tua e pe o na mai e le anganga o le e mangaria matai o e le whaali ngā le tua na ave i le au makoi. Tangata ese o tupu mea. O mai a tupu o le whale o tupu ia o tu na ele mosi tali. Na le paun mea na mai na o le mea whana wain mesia ele i lopo o whele taimi whana wain mesia. Ia. Whainga nā le tua. Nga lue le nganga o le tua i mea lilo. Ina ia manui ai o e mau malala o langi a toa. Ia manuia le tūranga o titoi. Whea lava le mea o e lalai. Ia i pēr manuia man while mo le tua. Ala watu i stoi saunoanga le sunga i whatonu. Ia. E manatu sa mo le utatu wanga i mai le toe minuti o le tatu maftanga ni tu la fiafi. Mo le atu le ngang whaftai tele sa moa e tusa o loutou wanganga e o pongi le tatu porkala me ua ta ua o le taulogologo. Ia e pe on whai ele sunga le whawhengainga. Ia e whai mata i tai o le tatu porkala me. Ia so lua ta i tasi umala vo le vai aso. Ia whai atu e o ngā lava rautou whaasoa mai. Ia matatala mai le ato pona. Ia e le atoa i nei. I le ise teimi atoa ai. Ia i o le waa a le nei tautua ma le o nanga. Ai whatoa maua se whiorolomo i tatou. Pe autou whaasoa mai. E whai ea whangatau mori le sunga le whawhengainga. Ia e mole tuaile ngang whaftai sa moa e tusa o loutou lava papale. Ia ma le ono sa ia foi. Ia i nai tu la pi sa tatu mafutai ma whilo i ai. Le ngata o awhionga le atua. Ia au le vai lau tele. I le ngā duenga fuafoa. Ia ma le olo o e soifua ma o tatu o lai.
ia manino pea, pe whaasare mausau, pe whaale tino, pe whaale anganga, o le mea manino, o le atua e o mea uma, o le atua e fusia i tātou, i le alofa, auane i tele i tūtasi, io e le soifua ma le ola o le tangata, ia manino i vaenga uma, leanga o le atua e o le fuafuanga. Ia e whapena se manatu ma se langona, io e tātou tau mawai le netu la fiafi i Manuia tele, ia le nā fu ia so fou, ta e aur, tātou program masani, whengai marasunga le whengainga, fōma ia misi pōwena tangaloa, ia ma se tasi fu o auna o le sātu le foe, ia le fionga ia whaalafi tele, whalefatu e nari, ma le tātou mta upu i autou Manuia, i le aso a taiao, ia so oi manisi por kalame munmuri mai, ia si ipa ia lava le aso whareile, ma toeanga ia toa i le vai aso fou, ia o ngā luenga whaau ia alau si ufonga o taiao fou, ia ua lava lau whaafonga anga sa moa, mori nei lava i tū la fiafi, ia e whai ia umasui o rasunga le whawhengainga, ia Sepulona Tanuvasa, ia e mate whaato whaa soifua tuai ia te oi sa moa, Manuia tele, ia le wholaunga o le nei yaso ma le anga ia tu le pōngisa soifua. Mai Manuia. Nā tātou whai u le talo, pe on tātou a mata le talo, ia va be fo i on tātou fo i atu le tua. Fo i atu lau whanau i o lumba le nei tu la le tua. E matu le nganga whaftai. Wa e mātou talitonu sa loto lo toi musmusunga alo nganga i o mātou manatu vai vai. Ina ia mau aisau vi inga. Ai luta wina i pea lau whanau. I le ola whantua tua. Mātou te whantua ese mea wa mātou se ai. Ni upufo i wa le moni ma le sao na whangaina. Ia mangalo i mātou uma. I le toto Yesu Keriso. Lo walo alo mātou i whaola. Walau ilo manuia mo lo file mu. E leo leo ina i mātou uma. Te lava o lantou iaia, mei se tūlanga o le whamai. Whamai se lo wanganga ia te i lantou ua ngase ma ua maali liu. Mai uma ua o mai ai le whamana vaina o lantou ngā luenga. Ia ai le whananga alo wanganga. Ia o le ara mātou titalo, tau mawai lo wangale lei. Toi whairoa i lo wangale lei. I lo lava suafa Yesu mātou talo ai. Amen.